Ya. Beni aldı daktılar bunu yaptan. Ya. Kur'anlar bilgiye altı her aldın mı oğlum? Beşinlerle tepadan getirdim. Tamam dedi bunlar burada konuşalım. Assalamu alaikum toğanlar. Gum jardam dağıyla çoğult otağız. Buna Buna nereye? Banar cevap koç. Ha buna. İkinci proje koyarım. Ekinci tolayında otal. Apkeleverinizler şul jerge. Şul jerde. Bayağıyla şol Beşanali ve Rızkulu odağız. Buna meçitin canında turağız. Geleverinizler. Gumanitardık jardam jönötöm degen jaranlar bolsa, mына ушул жерде мына номерге чаласыздар. Кокустан келсеңиздер, балдар уктап калган болсо 0792 98 97 ушул номерге чала бересиздер. Мына. Эгерде акча менен салам десеңиздер да мына 0792 98 97ге салсаңыздар боло берет. Мына жана бери түшкөндөрдү барып Abnal işletip onu yapılı otağız. Bardığınızlar, keleverinizler. Bundan şu Arulan degen kafe var eken. Arulan. Vanya Monça deyi. Şaylovay'dan 5 parmağı degen kafe bulacağında. Hırıs orada. Buna meçit. Oş pazardın meçti. Ama mına olsa fura nerede turadi? Көк түсті фура. Ертеге Құда қаласа мынаны азыр. Ойер берден жүктерді азыр издетіп отабыз. Кейбірлердің машинелері толбай қалған болса, мына ушул жерге келіп толтырсаңыздар бола береді. Машинеңерде жүкті қармап отыра бербей, bu жаққа алып келіңіздер. Алып келіп, мына машинені бірінші жөнөтүп берели. Кечине қалды. Bunu толтырып жөнөтүп берели. Аны эртеге тетиге машина турат. Мына 966. Азыр мына толсо толбосо жөнөтөбүз азыр мына. Ушу ойдон кете бересиңер. Барып Түшүнүңөрбү? Жок, мына байланыш керек да. Башка жерде жакшыда жарым жакшы болгондар болсо салып жөнөтүш керек. Мына биздики жакшы эле болуп калды. Төзүк эле. Азыр мынаны карма отурбай. Да, Баткен. Ну, спасибо, ребята. Орыс балдар келіп, мына Баткен да, деп ташап кетіп атат. Туғандар, ойгонгула. Мына эл сомго которгула. Каражатыңарды которгула. Мына ушул жерде дагы эле турабыз. Мына ушу Бешанелиевдагы мечиттин жанындабыз.